no polo katan me do fianyina mi ma wo na yira mi afisa afi kemi le miakpom le eyi alo ga voyama ma wo na yira mi gbogbo wana mi apa jiji nu gede November le payama 2021 ya akana mi ba mi le Ewenyigba TV kon to oyona nye Christian adiabo allo savist ni chwa deva yi aba roughly 2 weeks allo kosira ma venye ya emi the video ado kododa mi ponu chon yakaba mi na enko allo yaka mi Ewenyigba TV a mi wona enu ike melemo nusa mi ke mi awa proof le hu ta mele video ado fianga mi egba video a ekude ale again du kamele ale ball ala fisi afi gota makata lo gbarudu atrorema ball atrorema allo roba akotrorema ko na ba mena echia tisisimo ko enana emu ha jina tepema no odana no le ta korela pitoto in fact manya nunya ko ta mi le video ma fianga video he ke fianga mi la amave yake onye tepe vovo tane mi akpoya again to come kata ta le video akwoge mi na ma ya pa bia nye be making pe dodasi onye be wa dra du komodo jidudu ape dodasi onye allo du komo vie pe dodasi onye nka to le be gboto allo bola allo gbedudu otu ape ma akwa kode gota ma ta mi po video gbanto gbo wa fi mi aga yizi me courage be mi po video ya ale me gloma afisi afi basa obo chaka Ghana nyi alo Ghana nyi anyi metima yo nkwa de ke kokpere hu du kwa makata akazigera obo nima ele mene na mabani manya afika usa tole to ya mo ujira na podo kiro gake du kwa makata ema tanu ya de no fiaba na amegboto ike susu lesi awo New York adale mi pele video ma amege ike susu lesi pa awo nene ma aso ade no nyebo de gata nkata mwako enu akocho gata la jalo ko gata jalo be amarika me pomo awo gbarudu akotrole nkata mo wene ma ha allo afika gbarudu makata chuchuma nkata kafi amonto mo connect akonu akokhe eni ya echialebe gbarudu anata fufu la pa de ka wan lo nkata mo ta wene ma ha dami ga ko video very ada amoko ogodo nya afia pon miele mala me gbe Ewenyigba TV a mi o mi tana la ko nu ikenye nya tepa ye mi blona ko so nya la fia emi amaklandu sima e ya mo le khoyo katama emi akwa fi makran condition crime la fima akami kwa la fia mi amakatan wo podo mi afia katan wo nyama o hana mu plan vo kove afia katan pa manye vion tani akwa miela me to mi po video a you see me to mi po video atala pa kele mi ama na te tanu ade no fia ba amo po susu na na gbegban excuse me to say that
no fia ba na na gbegban lamo po suma ye onye ba ko gbedu akọ atore afisi afi basane ne ma no fia ba na na gbegban le du comme vieux alo Ghana du comme vieux po no aso ba ni a amoli le nma gbopon menye do amakata ne ma ko lo if you fia kanye health ministry si akabo le jaje nyenye jipon afima kata basa tanu fia ba du koma masema pa susu na na gbegban no suma na masema nka ko le ya wo an adra mi akata ndo nka nya wo fia nka le be nya wo ya government spend nya ya lo du koma vie ko nya ye aso no be government am kenye government Aba magare kra no government amagare mase government o ga government anye ya kala fia enye government o wa government enye ga ka magare o buna bo president enye government awo amase amadu como vie de sare kala tasan alo du como vie de siana ko government onye ta akwana mita mega nya pa mo divaga kla enya jojo gede ta mi no mi jababa ya download app ya timi ha we le Facebook Ewenyigba TV le Facebook Ewenyigba TV le YouTube Ewenyigba TV le Instagram alo IG Ewenyigba TV WhatsApp Ewenyigba TV Twitter mi la afi le social media kata ta mi jababa let me a follow me a like me a page me share me a video akona me be courage be ma wa ava mi akata mi anu akona me